burung sultan. Piring kebahagiaan. Sapjes hytte. Hai gengs, welcome back to our channel. Ini mama lagi ngebunder-bunderin selai nastar. Hari ini mama bakalan bikin nastar finally. Jadi kita udah punya satu jenis kue natal, itu si cornflakes cookies ya. Hari ini bikin nastar kitanya. Tapi untuk vlog nastarnya bakalan mama pisah sama vlogin ekstra. Dan sambil gendong bayi dan sambil ngungkap ayam plus burung ya. Burung yang terakhir mama beli, burung dara. Enak gengs, burung dara. Emang sih mahal ketimbang ayam, tapi ya kita makannya toh nggak tiap bulan ya kan, nggak tiap minggu. Ini kita bunder-bunderin dulu selainya. Ini di dalam nih mama ungkep ayam sama burung dara. Soalnya kan Kiddos nggak makan burung. Wer der schönste Hühnchenvogel ist. Siehst du? Bilang apa dong? Hai gengs, kita mau makan. Kita mau makan. Dan ini ada burung dara goreng, dan ada ayam goreng, ada sambal terasi mentah, ada brokoli, ada timun, dan ada tahu goreng. Plus ini mama punya kejutan, tunggu ya. Ada kejutan. Ini pertama kalinya kayaknya mereka makan kerupuk segede ini ya. Sementa, buka mata Menta. Kerupuknya segede piring. Kacek, kacek. Zoe. Wah. Papai. Yummy. Satu orang satu ya guys, dijatah. Maklum. So, von mir. Wow. Papi, Kroko, warum habe ich das kleine? Je moet het tauschen. Da tauschen. Besar banget. Segede muka. Vogennest ist da. Das will ich nicht. Ambil nasi. Pakai brokoli. So, ja, auch Nasi. Pakai burung. Und so. Burung dara. Und dann macht sie selber, das ist schon groß. Jetzt echt jemand die Brokkoli hier. Und dann wieder was gewesen. Das ist Soße, oder? Mama, der Vogel. Terus pakai sambal. Sambal mentah. Fertig? Fertig. Kacek, Reis? Dan pakai kuah ungkepan. Ini porsinya mama, sepiring kebahagiaan pakai burung dara, tahu dan sambal terasi fresh, apa sambal terasi mentah gitu ya. Yummy. Dan ada baby yang sudah mulai. Selamat makan. Selamat makan, gengs. Kerupuk gede banget. Boah, ist das die Bestellung, was du bekommen hast im Paket? Udah lama nggak makan kayak gini. Kerupuk. The best kerupuk ever. Burung. Wah. Lembut banget. Oh, Sambal ist wieder Wahnsinn. Sambalnya enak. Enak. Sambal.
Gefällt mir. Samba. Und ja, Will ich. mach dann. Kannst du nicht verschieben, scheiß dazwischen. Ja. Ja, pas so. Lapar, gengs. Hmm. Dan hari ini kerja Rodi harus bikin nastar. Best kerupuk era. Yo ya, kerupuknya Very satu orang crunchy. satu, crunchy ya. Satu orang satu dijatah. Kesian Weil sie banget. ja so riesig ist. Hmm, Grün hat das Crunchy. tahunya ini penuh sambal. Ui. Das ist also richtig Mm. crunchy gekochte Hühnchen da. Und dann mit der Champagner. Mahal loh. Sayang, Oh. ini Doch. udah bom. Der Bomber. Burung sultan. Burung sultan. Irgendwann fehlt mir Mama. Samba. Sambal. Hier das Ja. bleibt Samba. Auch da, Leute. Wie das Samba nicht. Also du hast auch Samba? Papa hat auch Samba. Das Schaf geht immer, oder? Dafür wäre es ein bisschen. Wah, ungkepnya wangi banget. Enak banget. Enak banget. Pakai daun salam, pakai serai. Coklat. Siapa yang udah pernah makan burung dara? Wah, luar biasa. Dagingnya mantep. Wah, enak deh. Sama, ich habe eine Idee. Daging burung dara itu nggak kayak ayam terang gitu ya, dia agak-agak dark gitu. Was ist das für ein Vogel? Burung dara apa ya? Wachtelvogel gitu. Ah, Oh, klar. was wird Samba bei mir rausgehen bei den. Enak ya? Warte, ich komm's mit dem Fleisch. Samba im Fleisch. Mantap. Wenn man das gibt, dann da lecker. Mhm. Weil das Samba gegessen jetzt gerade. Kita. Burung dara ini enak tenan loh, tapi kecil dia, Ui. ribet. Di Indo berapaan ya harganya seekor? Keule. Kecil banget. Enggak. Sogar clamping guys, berusaha gitu. Lagi sambal. Penyetan memang selalu terbaik ya penyetan ya. Begini-begini tuh, aduh. Favorit. Kan mau tahunya dong, tofu. Da muss jemand mitessen. Ja, wir alle essen schon. Ja, der ganz große, lange Gruppe. Und das ist auch dick. Das ist auch dick, Samantha. Und da drin ist auch Samba-Füllung oder Gurkenfüllung, bisschen und Reis und noch kleine Gruppe. Hast du Hund drauf? Ja, kleine Keule. Komm, Kufu. Enak. Ja. Lagi ya, tambah. Samba
Sambal. Ntar kerja Rudi. Apa sambal dulu kita open. Apa sambal? Ach so. Hm. Kak? Ya. Aku mau nyobain ayamnya. Ja, nimm. Coba. Bisa dibagi dulu. Makin mantap schon. Aku cuma demen yang bagian tulangannya. Wah. Kulitnya super crunch. Aku bangun deh ya, goyang-goyang. Tunggu ya. Tunggu baru. Ja. Och så. Tismal ona. Sarangnya. Sayang. Was heißt Lidl? Klein. Ich bin selbst Italiener. Look at me. I am Lidl. Was heißt denn Essen? Ja, das wir essen. Makan. Essen. Ja, ich meinte Essen in Indonesien, wie man sagt. Ja, ich mag. Makan. Und wir sagen ohne Futter, wie heißt das? Und wenn Indonesien sagt Futter? Was sagt man in Indonesien? Untuk makanan. Sapi ist Fütter. Oder? Hah? Sapi ist Fütter. Sapi. Hm? Sapi is rind. Also blöd, Sapi ist Fütter. Wie sagst du noch Füttern? Sua. Sapi. Ketabak sapi itu suap. Sapi is hutan. Tuh, ada yang udah nongol kepalanya nih. Kepala siapa yang nongol? Astaga, blablabla, nyam. Wangi enak ini, aduh. Kalian lagi makan rupanya kalian ya. Hitung liatin Zoe ngejoget. Bah, kalian ini ya, makan terus ya. Was hat zwei gegessen? Hat nur zwei übrig. Also erst mal zwei. Na, das war übrig. Brokkoli. Yumi lacht zu mir. Schau mal, wie sie lacht. Dia wangi banget, wangi minyak kayu putih. Was macht die Mama? Svenja. Udah. Brokkoli. Ich brauche Reis, bitte. Tambah lagi Zoe. Duduk yang bener Zoe. Ich brauche Reis. Bitte, Ja. Papa. Das ist etwas unpassiert, aber Hai. Udah bangun. Kamu udah makan? Mich an. Dan sekarang giliran mau makan ya. Coba bersilakan. Siapa ini gemas? Oke, schlafen. Kerupuk kau. So. Siapa yang masih punya kerupuk kokot? Kita bilang apa? Makan dulu ya. Makan dulu ya. Thank you for watching. Thank you for watching. I love broccoli. Kamu gitu banget liatin kakak Zoe. Nyam. Aku juga aduh. Makan apa kalian ini ya? Wanginya enak. Yumi. Nyam. So gemacht. Junge, wenn du schon essen kannst, bitte Sugar Brokkoli. Bye guys. Sarangin. Brokkoli. Kommst du wieder. Sarang Brokkoli. Brokkoli. Sarangin brokoli. Sebenarnya senangan Hannes udah dah. Ada masuk. Ikan. Sarangin. Tadi nggak ada iklan Yumi-chan. Iklannya di terakhir aja ini ya. Ini iklannya ya. Iklan Yumi-chan. Hah? Dari tadi bobo ya? Bobo aku tuh.
Kalau udah nyium yang enak-enak aku bangun lah. Juga pengen mamam yang enak-enak lah bilang. Iya nang. Bye bye Yumi-chan. Bye Yumi-chan. Bye Yumi-chan. Yumi-chan. Bye bye.